Mikis Theodorakis, il-kompożitur prolifiku Grik li ħallina fl-età ta' 96 sena. Theodorakis kien ikkummissjonat biex jikteb dan l-innu mill-Gvern ta' Mintov li rrid jagħmel festi speċjali li mmarkaw l-eluq tal-bażi militari Ingliża fil-31 ta' Marzu tal-1979. L-innu tal-Helsin baqa' wieħed popolari u mal-ewwel intoġob. F'dokumentarju li wan xandar feluq l-40 sena mill-kisba tal-Helsin, Maria Camilleri li dakinhar tal-lejla li fiha niżlet xi taqlil kienet preżenti meta niżlet il-bandiera tar-Renju Unit u floka telet il-bajda u l-ħamra, hekk kienet qalet dwar l-innu ta' Theodorakis. Da rridu bistil isu militari. U niftakar kienu jisemmaw tapes, niftakar l-ewwel darba li semmaw. Għaw sejrin, mejtin isna xu funeral, għaxu dejjem rridu li kollu dak ikun marċ militari. Xavier de Guara li kien segretarju privat ta' Mintov dik il-ħabta tal-Helsin kien qalilna li Mintov rid jagħti d-daqqa tiegħu fuq il-kapolavur ta' Theodorakis. Isma' hawnhekk it-trombi jridu jkunu iktar forte, iktar dala. Ok, insomma, spiċċa l-sormast tal-banda spiċċa kważi il-Prim Ministru Mintov ukoll. Ara kemm kien jidħol fid-dettal u kemm kienet tal-qalbu dik il-ġurnat. Mikis Theodorakis mit fi sptar Fateni, missieru għom Theodorakis kienu minn Kreto fi żmien it-tieni Gwerra Dinjija huwa kien parti minn grupp ta' reżistenza kontra l-qawwiet Ġermaniżi u Taljani. Meta kien hemm il-gvern dittatorjali tal-Kurunelli, Theodorakis kien ġie arrestat minħabba l-femijiet ċellugin tiegħu. Huwa kien inħeles u anki mar Pariġi sakemm irritorna fil-Greċja u nata merħba eroj meta spiċċa l-gvern awtokratiku. Huwa kiteb bostennijiet, sinfoniji kantati, opri u anki mużika l-films, fosthom Zorba di Krik li biħamel isem mad-dinja. Hey boys, did you ever see a more splendiferous crash?